Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Valerie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasaam ti kapadasak ken ayat. Kat isu ita ti innak isalaysay. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Valerie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy, Valerie, rumabrabiin. Agawid ta kuman. Awan mo't laangan ti makitam dito'y baybay. Jack pa'y kaya ti agawid, Joyce. Kita aman o. Addan dagiti mangalap at tumapog iti baybay. Kaya't ko pa'y latag tugtugaw dito. Ngam nalami isen. Sa balin ti puloy ti angin. Amang ano, panatang kanto manon. Agtudo kumakit di iti nakapigpigsa. Tapno pumigsa ti daluyon. Barang alaan na. Hay, unay kamutin, Valerie. Tila sasawam. Saan anasaya at dayta? Kaya't kunti agpukaw dito'y lubong. Ha? Nasakit tinakam ko. Nasakit tinaramid kanyak ni Enrico. Ay na, Valerie. Saan man ani Enrico ti pangdadaelam iti biyag mo? Adupay ti lalaki dita. Saan ani Enrico ti tagisayangak? No di kat dagiti amin nga efforts ko. Amin anaramidak para kan kuana. Kan tinasayang apanawan. Kasta talaga ti agayat, Valerie. Ada nga ada pakapasakitam. Ngam, ada kan no kasano nga awatom dagita. Nagsakit, Joyce. Nagsakit. Ala, muston dayta. Ni, kitkitaan datan dagiti mangalap. Kababain, sang kakita data dito yan. Apa yun, anak ko? Di ka mutan sumsumrak iti trabaho. Naglibak pa'y lang, nanang. Isumat lang ajak mayulo ti agtrabaho. Ay, amuklatan ti makagapo, anak ko. Ngam kita ang mga nusikamat ti maaba. Nanang, si katilugi no kastamlatan. Kita man Enrico. Kaslawan anya man naken kwa na tinapasamak. Idinto ta si ka. Adda kalatan dito ngagpupupok. Akanayon ngagsangsangit. Kagurak day siya at tao, nanang. Iso adiyo ko mabalbalik san tinagan na. Tadjakon kaya tadenggan pa'y. Ay na anak ko, punasem tigura di tabarukong mo. Tapno makalipat ka. Tanupag turayam tigura ken pungtot mo. Pulos adi kanto makalipat. Nanang. Kasta talaga anak ko. Ngampat yanak. Makasarak kanto itinasaysaya at nga dayo ngam ni Enrico. Agyaman nak tayo may ka dito'y opisina ag ihay. Sir Amado. Nakita ka ni na yun am tal daw ti leave mo. Apay, ada ka di pari ko? Awan, sir. No awan. Apay nga rod adi ka pa'y lasumrek. Iha, di kagbain namang iba ka kanyak. Gaputa kasla amanak maten. Tada kayo nga rod kat empleyado. Sorry, sir. Ang personal reason ngamin. Iso ajak maibaga. Ano kasta? Pudno ti kunada ang nag-break kayo iti boyfriend mo. Kat iso ti pagparpari ko tamita. Sir. Ibagam ko mati pudno, iha. Pudno, sir. Kat pasensyaan da ko ma. No atidug ti bakasyon ko.
Marigatan ak namin ngagtrabaho, sir. Jaknot lang mayulo dagiti aramidak. Maawatan ka, iha. Gaputa nagdalanak magdayta. Ngam cheer up, iha. Di ka unay paapekto. Di mo itulok aday ti pakadadaalam. Sana bale, dumtang tumit laang ti parakan ka. Wen, sir. Agyaman ak unay. Sana bale, taag-report ak itan. Makita ka talaga amarigatan ka, iha. Jakmut kaya't amadepres ka. Iso asigi, ikang kapay itidwa nga aldaw a bakasyon mo. Go for vacation na tapno makalipat ka. Sana bale, tay talaang mat nga agbakasyon ka. Ang amikarim, tayo to nagsubli ka kat saan ka nakasta, ha? Wen, sir. Kat agyaman ak unay. Nasaya at mat, tasimurot ka kada kami, Valerie. Di mo manan ibaga ang agbati ka. Wen, Leo. Kaya't kumataasulitan ti inten ni Sir Amado a bakasyon ko. Nasingpot talaga ni Sir Amado anya. Katwan mat, amo na apanunutan ti pakasaknan ti empleyado na. Iso akitaan nyo. Adun ti bimakat kan limakay nga empleyado na ijay kumpanya na. Wen nga rod. Mabainak pa yan. Gaputan na amuan nan ti makagapot ti parikot ko. Sana bale, taman nakaawat mat ni Sir Amado. Ngam tulungan mat tabagim Tapno maka-move on kan, Valerie. Sana mabali na kastamlata na kanayon. Wen, Joyce. Wen mat ngamin, Valerie. Amum, makapaikawa ka. San akas laidi, ang naragsak ka akasarsarita. Sana bale. Makamove unak mat siguron. Agsublimot lang ti amin. Makapabannog dag hiking. Nagloko mo't dagiti kakadwa. Pinanawan dakit din. Sana bale, ta safe ka mat dito eh. Nagsisingpad dagiti tour guides. Saan ka baybayan? When matkit di nabayag ka din at tour guide dito eh? Wen ma'am. Indrogik tinag-guide, idi kolehiyo akpailaang. Kastagayam. Wen ma'am. Si Kamat, di na kun awagan iti ma'am. Valerie Latan. Ha? Wen, sir. Ha? Uray si Kamot Di nakawagan iti sir. Winston Latan. Taiso tinagan ko. Ala, Winston? Nabannog ka din na magmagna? Agin na natapay. Sige man nga Rod. Nabannog ako na talaga. Mayat man ang tiisam mo Valerie. Ha? Un nga agpaiso. Kanayon kapahin ang masapa sumrak. Kat, kastamot ti kanayon nga ibagayo idi kanyak. Ag-move on akon, tapno ag-subli ti sigod agaganay gayak. Un matkit di Nga maguray ka man, Valerie. Sino ka diti kanayon akain-inawag mo? Adda ayamat. Adamat? No saan nga awag? Text? Wano? Chat? Kinapudno na. Sinong bata ko ni Winston? Ha? Nabayag mo na nagaram kanyak. Talaga? When, Joyce? Wow! Congrats nga Rod, ano kasta? Angam, sayang. Naladawak manan na nagaram kan ka. Di ka man. Amangan numangag ti girlfriend mo. Saan abale? Awan ditoy. Uy, sana nasaya ti kasta, Leo. Ha? Uwan ka di, Valerie. Ang angawon ka laeng, si Kamat. Angam, sapay ko ma. Tani Winston ti lalaki, aparakan ka. Sapay ko mga Rod. Tadjakon mapadasan ti saem nga impaay idi kanyak ni Enrico. Nanang,
Addan kaayan ayat ko. Naamamok, nag-hike kami last year. Ay, kat nasaya at ngarod kasta anak ko. Ang sigurado ka kadi nga ay atam. Wala nang, masiguradok tiriknak. Ay, wen gayam, Winston tinagan na. Agpasyarto kanu diti balay, inton adawayana. Ay, katuan anak ko, tapno maamamok may. Ay, sapay ko mga rod tasaan kami nga agsina. Sapay ko mata ison ti lalaki para kanya. Wen, basta aywanan nyo ti relasyon nyo, anak ko. Nanang? Nabayag kayo meten nagamam mo. Kat panagkunak, kabisado meten ti ugali na. Wen nanang, taaging ga ita. Awan ti makitak nagbaliwan ti nasayaat nga ugali na. Kasano da ito yan, Winston? Nailawan tamatan. Sorry, Valerie. Jakmat nalapdan ti bagik. Kasano no agsikugag? Ay ayatan ta ti tunggal maysa. Iso no agsikug ka man. Aywanam ti sikug mo. Tagkalay sata. Bindisyon ti Diyos ti anak, Valerie. Isong aywanan ta. Nubilang man tagbunga ti inaramid ta. Agyaman no kasta, Winston. Kunak lakit din no. Amo kon ti adda dita panunot mo. Ngam ay ayatan ka, Valerie. Isu ajak to pulos maaramid dayta. Saan ka apanawan? Gaputaddan na pasamak ka data. Tano bilang man kasta ti aramidak. Sana kapudpud no alalaki. Agyamanak. Talaga nasingpat ka. Kat daytoy matitantandaanam, Winston. Ay ayatan ka unay-unay. Nuan niya ti kunam, agkalaysatan. Apay, nakasagana kan amang ikalay sa kanya, Winston? Wen, desisyon mo lang ti urayak, nuan niya ti kunam. Sige. Pagsaritaan tanto, ti maipapan iti dayta. Oh, Valerie, apayakas na di ka makatal na. Joyce, among ka di. Nailawan kami ka ni Winston. Ha? Anya? Wan. Inka rin naman di nga itakder na ti dayaw ko. Kinunanapay nga agkalay sa kamin. Oh, day tamot lagayam. Awan ti parikot. Gaputan na kasagana amang ikalay sa ka. Wan matkiti Iso kasaritak pa'y ni nanang. Tapno saan to amaklaan. Rumbang laang. Ibagam. Tapno saan amakmaklaat. No bilang man agsikog kaadagos. Nay, apa yan anak ko? Di mo matan garawan takanam. Nanang. Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka, Valerie. Tsak amo nanang. Maditirusok ko. Iso makadulukag. Anya? Nanang, saan nga tanga aginawag? Kaya't mo asawaan. At dan napasamak ka na kayo itinupiyom. Jack ilibak dahi tananang. Aginawag sang agpaiso. Kat anya ti ko na tinupiyom may papan iti dayta. Awan mo't kiti ti parikot, nanang. Gaputan nakasagana amang ikalay sa kanya. Nasaya at ngarod no kastanak ko. Ala, ibagam ngarod itinubyom, taumaydan kadagiti dadakkel na, tagsasarita kami. Wen, nanang. Winston, masikugag. Talaga, Valerie? Wen. Ay na, maragsakan ako, nay.
Gaputad dan to adagos anak ta. Iso akayat ni nanang ang makisarita kayon. Kayat na, agkalay satan, sakbay ando makkal ti tiyan ko. Wana, nakasaganak mo ta na mangikalay sakin ka. Saan ka di nga idi pay lang nga ibagbagak day takin ka? Wan matkit di Alang nga Rod, pakibaga kininanang mo. Urayan da kami kadagiti dadakkel ko. Asidagan ti kasan mo, Valerie. Ay na, excited ako makakita kan ka naka-wedding gown. Sika talaga, Joyce. Kunak nga rod nga uray, simple lang kumati kasarmi. Hanggang saan mo't akayat ni Winston? Gapot maminsan kanulang ang mapasamak dayta iti unos ti panagbiag mi. Wan mo't ngamin, kan may isa, adabusbusan nyo iti panagkalay sayo. Apay ket di na saan? Wan mo't kit di O anya, di mamatikan iti imbagak idi, ama sukatan ni Enrico iti mas deserving a lalaki. Wan nga rod, Joyce. O, di naragsak ka itan. Siyempre, Kasla makalwa ka pa Ngamaamok, gapo day tay tiragsak. Saan akasla idi asangit, gapo iti liday. Nga uray la agikis ka iji-igid ti baybay. Kandi mo pagan uray kitkitaan da kandag iti tattao. Di mo man ipalagip tinapalabas, Joyce. Makaisamak nga agpaiso. Naaramid ko gayam tikas jay. Makitam. Ngam sige, bye-bye amon day jay. Gaputan alpasan day jay apasamak iti biyag mo, friend. Ay na anak ko, aping intulok mo nga agbiyahe tinubiyom. Kat adayo ti papanan na. Apay ka di, nanang. Pasatmat ngamin ti trabaho na day jay. Ita ti last duty na. Tainton bigat, mangrugin ti leave na. Ay, wan matkit di Ngam anya. Kunada nga amin adakes ka no ti agbiyahe, no kasta nga umadanin ti kalay sayo. Saan mo't siguro, nanang? Wan matkit de. Ang nasa isaya at kumaa. No saan mo pinalubusan nga agbiyahe, anak ko? Ay nananang, di ka kadiak pampanunot iti negatibo. Ikararag tayo langan, anatalgad tinubyo. Saan? Saan na punta na ito'y? Saan? Valerie, naawanan iti preno, ti man maneho tinubyo. Isuanat nag iti deraas. Anang itunda, iti ipapatay na. Kaya pinanawan na kami iti anang Winston. Anya launay tinagbasulak. Na puro sa ti mapasarak iti biyag, nanang. Leo! Sumbatandag ko Ay na anak ko, na-aksidente tinubyom. Isungawan ti mapapasol. Diyak kamailan ti kastoy anapasamag. Diyak maaklon. No kaano pa'y nga umadani ti kasarmi. Kat isumat ti ipupusay ni Winston. Ay, anak ko. Mala, husto dahi ta na panagsangsangit mo. Sige, aglisi ka pala dita. Taisimpa tayo ti bangkay tinubiyom. Tapno mayawid tayon, ijay balayda. Nanang, Joyce, ita kumati aldaw ti kasarmi ka ni Winston. Hanggang saan, met? Daita ti aldaw ti tabon na. Valerie,
Jack amo, noan niya ti aramida ka. Apay, akastoy. Pangasi man ako. Di ka unay ang ginadingit. Panunutam tasikog mo. Makapadakas kan katikas taunay ang panagladladingit mo. Kastamatan itisikog mo. Ibaglangan tamasikugag. Naisulangan ti pakalaglagi pagka ni Winston. Isadyak tupulos ang babawi. Anang sikugag. Iso nga ron adi ka unay agladladingit. Makapadakas kan kaday ta Valerie. Palunuto mo ti bagim. Kaday tagbalin nga anak mo. Winston, si kalaang ti ay ayatag. Iso nga oray awan kan. Tulungan na kuma. Tauray awan kan. Agbalinang kuma anatimkar. Tapno maaywanak anaimbag. Tuy imbatim nga anasta. Nasakit a panunutan, Mr. Lonely, nga umadanin ti kalay sami ngem isumat ti ipupusay ni Winston. Impas ngay kung arod ti anak mi, ket ison ti nangibukbukak iti amin a pammateg ko. Jakon nagayat pay iti sabali a lalaki, gaputa ni Winston, tinaudi nga inayat ko. Alakastan ket agyaman akunay. Tuy pagayam mo, Valerie. Valerie, pagayam ko, nalidem ti pakasaritaan. Gaputa sa napulos ang nagkita ti anak mo ken ti amana. Agamala, agbalin ka pa'y kumaan na tibker para iti anak mo. Tati anak yo ti pakalaglagi pam iti daydi Winston. Padakkelam iti nasaya at asursuro. Tapno dumakkelmet anasaya at atao. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Valerie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.